perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akabibara ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo bwa gatatu. Abantu rero ni nko kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora, cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye. Arabivuga ari interahamwe ariho akoresha yubaka imbunda, hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi abitwa abamercenaires